Yesu ashimwe. Praise Jesus. Tubahaye ikaze muri kiganiro. We welcome you to this program, Ukuboko kw'Imana. The Hand of God, Musanga kuri Awakening Revival Mobile TV. that you find on Awakening Revival Mobile TV. Turabashimira mwese badukurikirana. We thank you all our followers Na subscribe mukora shares. for your subscribes. You do all shares you make Mutwandikira muduhamagara. by typing to us, calling us. Turabashimira byose We mukora. thank you for everything you do. Imana ibahe umugisha. May God bless. Kadusenge. Let's pray. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, Turagushimye kandi we turaguhimbaza. thank you and praise you. Tuguhaye icyubahiro. We honor you. Urakoze kudukunda. Thank you for loving Urakoze us. kutwitaho. Thank you for caring for Urakoze us. kutuyobora. Thank you for leading Urakoze us. kutwigisha. Thank you for teaching us. Urakoze kuturinda. Thank you for protecting Muri us byose. in everything. Icyubahiro kibi cyawe. May glory be yours. Tukweretse ubwoko bwawe. Show your people Abari mu mahanga yose. in all Mu nations, bihugu byose. in all countries. Ubagirire neza. Serve them Aza well. kwifuza kwa Satisfy their needs. bakize kandi ubabohore. Heal and deliver them. Ubigaragarize. Show yourself to them. Mu izina rya In Yesu. Jesus' name. Amen. Amen. Turi mu gitabo cy'itangiriro. We're in the book of Genesis, Ibice 8. chapter 8, umurongo wa 22 verse 22. kadusome mu izina rya Let's Yesu. read in Jesus' name. Isi kiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Abagalatiya igice cya mbere, Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7. Ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba aribyo azasarura. Amen. Let's read in Genesis chapter 8, verse 22. As long as earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Now let's go in Galatians chapter 6 to verse 7. Do not be deceived, because God cannot be mocked. As a man reaps what he sows. Hallelujah. Hallelujah. Nje kuvugana I namwe have come to talk to you. ngo isi kiriho As long as earth endures, ibiba n'isarura seed time and ngo harvest ntabwo bizigera bishira. will never cease. Ubushyuhe, Heat, urugaryi, amanywa, winter, summer, day and night, ijoro, night ibyo byose ntabwo will bizashira. never cease. Ariko ndashaka kuramo ijambo rimwe I want to pick one word rivuga ngo ibiba n'isarura ntibizashira. saying seed time and the harvest will never cease. Icyo nicyo nshaka kuvugaho. That's what I want to talk about. Ariko ndashaka mwereke ngo nibi ntabwo But I bizashira. want to show you even this will never cease. Ubushyuhe, imbeho, Hot, cold, amanywa, ijoro day and night ntabwo bizigera will bishira. never cease. Ariko ndashaka kuvugana nawe But I want to talk to you. ijambo ririmo kubiba. The word seed time. Iyi Isirayeli ikiriho This word here. ibiba n'isarura ntibizigera bishira. Seed time and harvest will never cease. Ndagira ngo nkwigishe ikintu I kimwe. want to teach you one thing. Icyo Imana yavuganye nanjye, What God spoke to me. icyo Imana yanyigishije. God taught me. Ibintu byose ukora Everything you do kuva mu gitondo from morning kugeza nijoro up to evening, ujya kuryama as you go to the bedroom, uba urimo kubiba. you are seed, you are sowing. Nsubiremo, Let me repeat. ibintu byose ukora All things you do kuva mu gitondo kugera aho urangirije, from morning up to the end, ibyo bintu byose uba urimo kubiba. all things you are sowing, Byaba ibyiza whether bad cyangwa ibibi, or good, byose uba wabibye. you have sowed. Sinzi niba I don't ubyumva. know whether you have understood. Umaze gutaha rero After going home, ni byiza cyane it is much better niba wicaye mu ntebe yawe, as you are seated in your chair, niba uri ku buriri bwawe, as you are seated on your bedroom, ugatekereza ibintu wiriwemo uwo you munsi, think what you have been doing day, night, day, kuko byose wabibye. because you have sown. Niba waneguye If you have mocked, wamaze kubiba. you have already sown. Niba wifurije umuntu inabi If you have wished evil against your neighbor, wamaze kubiba. you have sown. Niba watukanye If you have insulted, wamaze kubiba. you have sown. Niba hari umurwayi wagiye gusura If you have visited a sick person, ukamusanga kwa muganga, you found him at hospital, ukamusanga mu rugo, you find him at home, wamaze kubiba. you have already sown. Niba wagiye kuri prison Whether you went to prison, ugasurayo abantu, you visited people there, ukagira icyo ubafasha, you helped them something, wamaze kubiba. you have already sown. Ibintu byose ukora All things you do, kuva mu gitondo kugera nijoro from morning to evening, uba urimo kubiba. you are sowing. Niba wicaye muri
bank As you stand, you sit ibintu in byose bank. ukora kuva mu gitondo kugera nijoro Whatever you do from morning to evening, uba urimo you kubiba are sowing. niba wicaye muri bank As you are seated in bank, wakira abantu receiving customers, ukabakira nabi you receive them wrongly. niba wicaye mu ofisi iyo ari yo yose You are seated in a certain office. abantu ukababwira nabi You abuse people. abantu ukabasubiza nabi You abuse them. abantu nubahe service You bakeneye give them care. kandi imana yakugiriye neza And God served you well. kwicaza muri ibyo biro He made me able to sit there. bishobora kuba ari ibya leta Whether government office, bishobora kuba ari ibya kampani runaka whether company's office, bishobora kuba ari iby'ubucuruzi it may runaka be for a certain business. ushobora kuba uri nyiri You may business be business owner. ushobora kuba uri nyiri iyo biro You may be the office owner. ushobora kuba uri umukozi muri aho hantu You may be an employee. ariko ku bisi kiriho But as long as the word ibiba n'isarura ntabwo bizigera seed time and the harvest will never stop. kandi ibintu byose ukora And all things you do, uba urimo kubiba you are sowing. ibyiza So whether good cyangwa ibibi or bad, uba urimo you kubiba are sowing. igitangaje rero So amazing thing. kuko Yeah. wabibibye Because you have sown them, ugomba kubisarura you will also harvest them. You will reap them. haleluya Hallelujah. sinzi niba unyumvise I don't know neza whether you have understood uko niko me. kuri kw'ijambo That's ry'imana the truth of the word of God. kereka isi niba I itakiriho don't know whether word is not endured. kereka isi itakiriho It's where this is when the earth never endures. uretse Except isi itariho when the earth never endures. ariko isi iriho But as long as the world endures, ibyo ubibye whatever you sow, ugomba kubisarura you will reap. kandi ukabubwira Let me icyantangaje tell you amazing thing. igihe imyaka maze muri uyu murimo All years I spent in this nkabubwira ministry. icyantangaje mu myaka maze muri uyu murimo Let me tell you what amazed me in all time I have been ministering. hari ibintu wibibira There are things you sow yourself, kandi hari ibintu ushobora kubibira and there abagukomokaho are things that you can sow for all your descendants. ushobora kujya ahantu You can go somewhere mu gihugu cyawe cyangwa mu kindi in gihugu your country or any country. ugasangayo umwana You found there a child. akagukora ku mutima Now he touches your heart. waganira nawe As you talk to him, ukumva ubuzima butameze neza you hear that his life situation is completely bad. ukamenya ngo ntabwo yakomeza amashuri kuko afite aho yagarukiye You know he suspended his education kuko afite aho yagarukiye because he has where he stopped. ariko umutima we warabishaka gukomeza But his kwiga heart was willing to continue to go forward with uwo it. mwana ukamufasha Now you help that child. ugatangira kumutangirira You start helping him, yaba muri gihugu cyangwa hanze whether y'igihugu in this country or abroad. ukamureberera ukohereza amafaranga You send money to him. uwo mwana That child wagiriye neza that you have helped, nawe abana bawe even your children cyangwa umwana wawe or your child, niyo yaba mu gihugu cyawe whether he's in your country cyangwa ari mu kindi gihugu or he's in another country, hari abandi bantu imana then izakora other people God will use bagatangirira abana and they will start helping your child, cyangwa bagafasha aba or they bana will be helping your cyangwa child, bakabatangirira or they will start with him. ubw'iki ngiki wakoze Because of this one you did, ugikoreye umwana wundi utazi as you did for another child you don't know, ni icyo kintu uzagisarura umwana wawe nawe you azagisarura will reap it. Even your child will reap it. ushobora kuba waratangiriye umwana You may start with your child, the child. igihembwe umwishyura ibihumbi ijana dufata urugero For example, you paid 1,000 per term, noneho buri gihembwe ukishyura ibihumbi ijana and per term you used to pay 100,000 for him. kuko ubibye ibihumbi ijana mu gihembwe Because you saw 100,000 per term, wowe umwana wawe nibajya kumutangirira bazaba bishyura nk'ibihumbi nka miliyoni cyangwa ibihumbi 800 cyangwa 900 as they are going to start with your child, they will be paying about 1 million on 800,000 per money mu gihembwe per term. kuko wabibye Because you sold, ntugomba gusarura ibingana n'ibyo umuntu you yabibye should not reap equal to what someone sold. ahubwo umuntu asarura ibirenze ibyo yabibye But someone can or may reap more than what he sold. nusura abantu 10 ukabagirira neza wowe nibajya kugusura bazagusura bari mu 100 cyangwa 200
When you visit 10 people and you serve them well, in return, when they visit you back, more people, more than 100 will visit you. ibyo bibye bigomba kwikuba inshuro nyinshi. What you sow will multiply in many times. Abantu benshi babibye nabi. Most people have sown badly. Abantu benshi babibye neza. And many people sowed good. Muri abo bantu b'ingirakamere uri mu bahe? Between two parts of people, which side are you? Abantu babibye bazana imivumo mu muryango yabo. The people who sold and they brought curses to their families. Wari wajya muri banka? Have you ever gone to the bank? Ukabona umurongo muri abantu benshi n'abari kuri uriya bimuka bakaza ku wundi. And you could find one line is too big, so people are escaping from it to another line. bimuka ku gishe imwe They are coming from first teller to next teller. Kubera iki? Why? Akenshi Most of the time, abasavinga nabi. that one is serving in a bad way. Kandi aya marira n'agahinda k'aba bantu And the tears and sorrow of these akenshi people, ntabwo bigumugumishayo. most of the time we can't allow him to stay there. Iyo birazayivamo. He will leave that position of office. Aho hanazahari. He will leave that position. Wari wabona abantu biba abantu ubutaka. Have you ever seen the people deceiving others from the land? Akimura imbago akayishyira ahandi. They remove a land boundary to another cyangwa akiba ubutaka bwose They akabujyana. steal a whole land. Wari wabibona? Have you ever seen it? Ndagira ngo mubwire. I want to tell you. Ibyanditswe biravuga ngo Scripture says, havumwe uwimura imbago must y'undi. be the one who removes the land boundary of someone. Ndagira ngo mubwire. I want to tell you, Uzanye umuvumo mu muryango you wawe. have brought the curse to your family. Wibye inka. You have stolen cows. Uzisize mu zabo. You brought them to your cows. Uzanye ikibazo mu nka You zawe. have brought problem among your cows, in your cows. Wibye ubutaka ubushize You mu have stolen bwawe. the land and you brought it to yours. Uzanye umuvumo mu butaka You have bwawe. brought the curse to your land. Nugirirwe imbabazi. As you are favored, Wowe ushobora kuzasozanya ubwo butaka. you can stop with that land. Ushobora kuzasozanya ubwo butaka. You can stop with that land. Ariko abazagukurikira But your followers, abo wibira n'abana bawe those your descendants from it, bazabumwa inzoga, they will drink beer from it. bazabusambanisha, They will fornicate for it. bazabubambura. They will be plundered with it. Ndagira ngo mubwire wizane imivumo mu muryango mu buzima bwawe n'umuryango I wawe. want to tell you, do not bring curse to your family, to your descendants. Gira bikeya. Just have a few. Imana iza kugufasha. God will help you. Imana izaba ku ruhande rwawe. God will be by your side. Wizane umuvumo. Don't bring a curse. Abantu wibakira nabi. Don't serve people in bad way. Gerageza guhinduka. Try to change. Gerageza gusenga. Try to pray. Imana ye kukurambura ukuboko May kwayo. God not stretch out his hand Ikakugirira nabi. and serve you bad. Abakora neza. Those who do right things, Imana ibarambura ukuboko kwayo. God stretches his good hand Ikabaha upon them umugisha. and he blesses Mu izina rya them in Yesu. Jesus' name. Ibyanditswe biravuga Scripture says mu gitabo cy'Abagalatiya in the book of Galatians, igice cya gatandatu chapter 6, umurongo wa karindwi verse 7, ngo ntimuyobe do not be deceived. Imana ntinegurizwa izuba. God can't be mocked. Ibyo umuntu abiba What a man reaps nibyo asarura. is also what he will sow. Abantu benshi barabibye Most people sow, ariko bagasarura. but they harvest. Hari ababibye nabi There are people who have sown bad, ukabasanga barira, but you find them abantu crying, bakabibaza ariko babaye iki. and the people wonder what happened to them. Nabo ubwabo ukabasanga bavuga ngo Even themselves say, baraturoze, they bewitched us, baratuvumye. they cursed us. Ntabwo ntawakuroze, No one bewitched you, nta n'uwakuvumye, no one cursed you. ariko ugeze mu gihe But cy'isarura. it's time of harvest. Ugeze mu gihe If you cy'isarura are in the time of reaping, witegure gusaba ibyo wakoze. be ready to harvest what you did. Abenshi baravuga Most people say, ye baramvumye, they cursed me. yenda ni ababyeyi bavumye, Whether my parents cursed me, yenda ni anti wanjye masenge wavumye, my aunt cursed me, yenda ni nyogokuru wavumye. my grandmother cursed me. Nta waguvumye. No one, none cursed you. Umuntu akuvumye, When somebody curses you, haleluya, hallelujah, ntacyo wakoze, without doing anything, yaba papa wawe, whether your father, yaba mama wawe, whether your mother, yaba nde, whether anyone else, ariko ntacyo wakoze, but you have not done anything uwo wrong, muvumo ntacyo uheraho. that curse can't have the basis.
iyo wabibye when you have sown ukabiba mu muntu uwo ari we wese in a certain man, niyo atavuze and he has not spoken out, witegure be gusarura. ready to reap. Abantu benshi Most people mu nsengero in churches, mu barokore in the Christians, benshi most barababaye, they are sad. bagendana imibabaro, They go with the sadness. bagendana ubuhinda. They go with the sorrows. Kubera iki? Why? Bavuze n'abamyuka, The spiritual parents, bavuze nabi, they have spoken bananiwe wrong. kuza kubasaba imbabazi They could not be able to come and ngo apologize bababarire, to be forgiven. binangira imitima, But they hardened their hearts. baragendana agahinda, They go with the sorrow. baragendana They umuvumo, go with the curse. baragendana ibibazo, They go with the problems. baragendana They ingorane. go with the challenges. Ikibazo ntikiroroshye. The problem is Garuka simple. kwa pasita wawe, Come back to your pastor. umubwire ibyo wakoze. Tell him what you did. Wari wasoma ibyanditswe. Have you ever read the scripture? Scripture says, Ngo iteraniro ryose all convocations rivuga nabi Mose n'Imana. say bad things against Moses and Ngo God. bamaze kumuvuga nabi, After abusing God and Moses, Imana yohereza inzoka z'ubusaga, God sent the snakes. zitangira kubatema, They started cutting them. zitangira kubarya. They started consuming Babanza them. baraceceka, They said they kept quiet. banga kuvuga, They never spoke. ariko abantu barapfa, But the people are dying. ariko abantu bameze nabi. People are in bad Babonye mood. abantu bagiye gushira, When some people are about to be baza finished, kwikubita imbere ya they Mose. came and fell on the knees of Baravuga, Moses. data They twaracumuye, say, Father, we sinned. twavuze Imana nawe nabi, We said wrong against you and God. dusabira Imana imbabazi. Now apologize that to us. Moses arabihanira, Moses repented for them. inzoka zirahagarara. The snakes stopped. Ndavugana nawe, I'm talking to you. uza abashumba wavuze nabi, Do you know the pastors you uza abo wabeshye. speak again? You know the pastors you like. Uwo muvumo ntushobora kuwukira. You can't be healed from that. Ndagira ngo ntandukanye ibintu. I want to differentiate two things. Iyo ntabwo wabibye, If you never sowed, ntushobora gusarura. you can't reap. Niyo hari ibintu bashobora kukubibamo, yenda hari ibintu bishobora kuza kugonga, There are things that can sow in you, things that can block you. ntabwo bishobora kuguhitana, They can't kill you. ntabwo bishobora kukubabaza. They can't offend you. Kanemere ko hari umuntu ushobora kubiba mu muntu utarabibye. You may accept that somebody can sow in someone who is not yet sown. Niba atarabibye, If that one is not sown, ibyo ntacyo bibazo bishobora kumutwara. problems can't threaten him. Ariko ndavugana nawe, But I'm talking to you. niba ubibye, If you sow, menya ko uzasarura. know that you will reap. Nta murozi. There is no witch. Niba utarabibye, If you never sown, niyo umuntu yakuvuma, if somebody can curse you, ntabwo bishobora kugutwara. the curses can't threaten Kuko you. ntabwo umuvumo ntabwo ufite aho uhera. Because there is no basis, there is no beginning of the curse. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga That's ngo what scripture says. mwubahe abashumba banyu, Honor your pastors. ngo kuko aribo baba maso ku mitima yanyu, Because they beware for your hearts. ngo kugira ngo bubahe kugira ngo babikore banezerewe, Obey them that they will do it willingly, in joy. be kubikora na kago So nono, that they cannot do it unwillingly. ahubwo babikore banezerewe, So they can do it ngo joyfully. kuko akago nono ntacyo kabamarira. Because unwillingness can't bless them. Rero aba bantu bose, So all of these people, niba ushobora kubiba mu muntu mudafite icyo if mupfana, you can bless someone unrelated with you, neza cyangwa nabi, whether in a bad way or a good way, kandi ukabisarura, and then you repeat, mu babyeyi bawe byagenda bite? how can it be in your parents? Haleluya. Hallelujah. Iyi si ikiriho rero, As long as this world endures, ibiba bisarura, harvest and seed time bizigera bishira. will never cease. Ntihazagira ukubeshya There is no one may lie you. ngo nahuye n'ibibazo I have met these problems kuko bamvumye. because they cursed me. Shakira ahandi. Search for another side. Ariko umuntu asarura icyo yabibye. But somebody reaps what he sows. Galatiya haravuze, Galatians has said, ibice bitandatu umurongo wa chapter kabiri, 6 verse 7, ntimuyobe. do not be deceived. Nanjye ndakubwira wiyoba, Now so do not be deceived. ntibakujijishe. Do they fool you? Imana ntindegurira izuba. God is not mocked. Icyo umuntu abiba What a man sows nicyo asarura. will reap. Witegure rero, So be ready. niba warabibye If you sowed, witegure be gusarura. ready to reap. Ariko ushobora kwirukanga, But you may run. niba warabibye nabi If you sowed bad ugasubirayo, and you go back, Dawudi hari ahantu yabibye nabi, there is where David sowed bad. ariko akirukanga akikubita imbere But y'Imana, he ran he before God. ariko ntiyaburagamo ingaruka yo gusarura ku biribyo yabibye. But he could not miss some challenges, some obstacles from what he sowed. Nubwo bitamuhitana, Even though it could not kill him. kuko yasubiragaho imbere But he y'Imana, would go back before God. akikubita imbere y'Imana, And he fell on the knees of God. ariko yagombaga gusarura. But he would reap from that. Nawe ndavugana nawe, Now I'm talking to you. You sowed bad. niba warabibye If nabi, you sowed niba bad, wabibye nabi,
Try to look at where you solve usubire icyo muri kibazo return there and solve problem. aho bibye neza Where you solve good, witegure gusarura be ready to reap ejo cyangwa ejo bundi today or tomorrow. ibijumba ntabwo byera kimwe n'ibitoki Problem never yield us bananas. ibijumba The sweet potatoes ntabwo byera kimwe n'ibitoki never grow the same time with the bananas. ibishyimbo ntabwo byera kimwe igihe kimwe n'ibigori. The beans never grow at the same time with the corns. biterwa n'icyo It wabibye depends on what you sow. witegure gusarura Be ready to reap. ariko mwige gusarura neza Learn how to sow good kugira ngo musarure neza so that we'll be able to reap. aba bakomokaho basigira All our descendants will get inheritance kandi nawe mu mugisha and they will be in the blessing of God. ndashakingana nawe I want to pray with you kugira ngo Imana idufashe so that God may help us. nta mbaraga dufite We have no power zatuma dukora neza that can enable us to do good. kuko hari imbaraga z'umwijima For there is power of darkness zo mu miryango from the families zo abakera babibye that the ancient people sowed, biza bidukurikira and they followed us kugira ngo natwe tubibe nabi so that we can sow bad, kugira ngo natwe tubibe so that we nabi can sow bad. ariko umwuka wera I w'Imana hold the Spirit of mu God izina rya in the Yesu name of Jesus. ashobora kudufasha He can help us amateka agahinduka and he change our history. turasenga mu izina We rya Yesu pray in Jesus' name. data mu izina rya Yesu Father, in the name of Jesus, turagushime we turaguhimbaza thank you and praise kuba you ijambo ryatumaze for kumva your word you have heard. mu bisi ikiri biba n'isano As long as earth endures, seed time and ariko harvest turagusaba will umwuka wera cease. But we w'Imana ask you for your Holy Spirit of kugira God ngo udufashe mu izina to rya help Yesu us in the name of Jesus. utuyobore Lead us tubibe neza to sow good twe kubiba nabi so that we cannot sow bad. umwuka wera w'Imana Holy Spirit of God, dufashe help us. fasha ubwoko bwawe Help your people. fasha abantu bawe Help your people. bakurikira inyigisho To those who follow this mu Rwanda no mu scripture, mahanga in Rwanda or mu abroad, bihugu byose in all aho countries, bari hose wherever they mu are, izina in rya the Yesu name of Jesus, Mana twigishe kubiba God teach us to sow tubibe neza so they can sow good, tubibe so neza they can sow good, so dusarure they neza can reap good, tugubwe so neza they can feel better, duhimbaze izina so they ryawe can worship your name, duhimbaze izina so they ryawe can praise your mu name. izina In rya the name Yesu of Jesus, kiza kandi ubohore heal and deliver. bingingira I ask, I abo bose intercede babibye nabi for those ones who sowed ubahe bad, imbaraga give them power, ubashoboze enable them gusubira inyuma to be back, kugira ngo bashobore gukemura and they ibibazo can handle problems, kugira ngo isarura ryabo so that their harvest ntirizabahitane will never threaten them, ntirizabagwe nabi will never feel bad, to them, ntirizagere ku miryango will yabo never touch their mu families. izina rya In the Yesu name of Jesus, kubw'imbabazi zawe by your mercy and umwuka favor, wawe wera may your Holy Spirit afashe aba bantu help that spirit, abanyazi iby'abandi those people who stole all things, abanyazi the iby'abandi people who plundered, bashobore kubigarura may bring them back. abakora bafite ingeso mbi Those people with the bad habits, bafashe guhinduka may them help mu them izina rya change. Yesu In Jesus' name. abafilipi 2:5 Philippians 2:5, haravuga ngo Bible says, tugire wa mutima wari muri Kristo let's Yesu have the same heart that was in Christ uwo niwo Jesus. mutima dushaka That's the same heart we need. w'imbabazi Heart of mercy, w'urukundo heart of love, wo kugira neza heart of compassion. tugire neza So bose we can now compassionate tubane amahoro n'abandi living in peace with dukore neza others ibyiza and do good things bizatugarukira neza which will return to us in good way, bizatugwa neza which will fill us bizagwa better, neza abacu which will help all people to feel better, bizagwa neza abacu which will fill us good mood mu izina in the rya name Yesu of Jesus, bizagwa neza which will compassionate abacu our people, abadukomokaho our descendants, mu in izina the rya name Yesu of Jesus. umugisha abantu bose Bless all people, bagire neza serve them well, haza kwifuza kwabo satisfy their needs, ubahe umugisha give them ubakize blessing, heal them, ubabohore set them free, bige kubiba let neza them learn to sow mu good in izina the rya name Yesu of Jesus. haleluya Hallelujah. ushobora kuba You may utarakizwa not be saved. urashaka gukizwa Would you like to be saved? subira muri aya magambo Repeat such words. vuga ngo mwami Yesu Say, Lord Jesus, numvise I ijambo have ryawe heard your words, nzerwa and n'urubanza I'm convinced. ndakwinginze I beg you, mbabarira ibyaha byose forgive my own sins. ibyo nibuka Those sins I remember, n'ibyo ndakibuka even those ones I don't remember. unywagize amaraso Wash me with your blood. uhanagura izina ryanjye mu gitabo Delete cy'urupfu my name from the book of death. uryandike mu gitabo Write it in cy'urupfu the book of life. uyu munsi From ndakije today I confess, ndakijwe and I'm saved. wowe satani You Satan, n'imirimo yawe with your works, n'abazungu mu miryango all the gods or demons of families,
ways. ndabiyanguye I take you out from mu me. izina In rya the name Yesu of Jesus. nisemo Yesu I choose Jesus. niwe nibitse mu mutima I wanjye put him in my heart. uyu munsi From today, kugeza iteka ryose forevermore. urakoze mwami Thank Yesu you, Lord Jesus, kuko unyakiriye for receiving njye me. wari umunyabyaha I was a sinner. mu izina rya Yesu In the name of Jesus. urakoze Thank you. umaze gukizwa You are already born ushaka again. itorero ry'abantu bakijwe Search for Christian churches. baraza kugufasha abashumba The pastors will help you. ushaka kuvugana nanjye Anybody who wants to talk to me, hari email yanjye na telefone there yanjye is my contact and email there. iyo niyo telefone nkoresha ku WhatsApp That's my WhatsApp number. imana ibamugisha May God bless kandi you bagire neza and serve you. amahoro y'Imana bari nawe May peace of God ukuboko be kw'Imana with you. kubane May the hand of God kubagirire be with you neza and serve you. banezeze And uyu munsi n'iteka ryose increase you today and forevermore. mu izina rya Yesu In the name of Jesus. bye 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 bye. Shalom, shalom. Shalom, shalom.